आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी ने पाउ पाजरी अहानबद मरुओइबा पाउ मणिपुर दंगना कोविड-19 नाबदगी फगलपी सांग ख्वाइदगी वांगदुना मियोइ 1,500 डिस्चार्ज तौखी राज्य हौजिक ओइबा कोविड-19 की फिबम येंगलगा जिला 3 थंगलपा कर्फ्यू था असिगी 30 फाउबा सांगदोखरे अमसुंग लेबाग अस्त नौना कोविड पॉजिटिव ओइबा मसिंगदगी नाबा फरकपा मसिंग हेनगलकली राज्य खरद लॉकडाउन अथिंगबसिंग कोमथोकनारबसु कोविड-19 लाइसेट की अकीब लेलेबना मियामना सेक्शन बावाटपगी थवंगसिंग तोकपिनबा हाइजरी यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लेबियो तंगाई फदना चथोक्लबदी फेस मास्क उपियो फुट तरुक के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइ मिट अमदी खो सातोइन हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियो सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियो कोविड कबै लेनबा पाउसिंग दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर 01123978046 नत्रगा 1075 दा फोन तौबिबा यागनी कोविड-19 ngathoknaba tangai fadaba chana kanglon singangna chatpinaba saisekpi sorokhaiba umonina apil tawraduna hai miyambu sorokhaiba umonina khurumjari nungsiraba ireisa sing tamthiraba covid-19 laisattagi kanjanabagi damak aikhoi amuk hanna section phirep longminarasi covid ki vaccine soidana kapthokpiyu face mask soidana uppiyu mi amaga gi marakta phut taruk lapna leibiyu hand sanitizer sizinnabiyu hand wash natraga sapon sizinaduna khutsa sengna hambiyu laichat asidagi ngakthoknaba matam gi laingakna piba tangai phadaba satna kanglon sing aikhoi khudingmakna ngakna chatminasi section bahaibasina laichat asi sanghandanabagi khwaidagi pharaba pambaini mayambu amukka hanna khurumjari हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर दंगना कोविड-19 नाबदगी फगलपगी सांग ख्वाइदगी वांगदुना मियोइ 1,500 डिस्चार्ज तौखी हाइरिबा मतमस्ता कोविड के अनोबा केस 7,3 थेंगनखी पॉजिटिव ओइबगी सांग 9.9 नि मसी हौखिबा निमित 13 दा ख्वाइदगी नेम पॉजिटिव ओइबगी सांगनी ngang laina asna naba mi 18 laikhide masi tharaga hauji phawda laichet astig laikhide mi gi masing 993 sure राज्य के कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नंगना नुमिदा वारम थोपा चेरोल मदा हाई हौकी बपुंग कुनरी द पुना सैंपल 3,500 टेस्ट तौबदा मियोय 7,3 पॉजिटिव ओइबा थेंगनेखी नौना पॉजिटिव ओखिबसिंग अदि मनुंग द इम्फाल वेस्ट के 238 इम्फाल ईस्ट के 153 चुराचानपुर दी 34 कक्सिंग दगी 34 थौबाल दगी 58 बिष्णुपुर दगी 59 अमसुंग कांगपोपी 13 याउरी हौजे फाउदा राज्य असि अपुनबा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग 59,959 सुरे हौजे फाउदा नाबा फगलप अपुनबा मसिंग 59,958 सुरे नाबा फगलपगी सांगसादा 9.2 अमनी हौजे एक्टिव केस 9,958 लेरी राज्य असि ओइन हौजे फाउदा कोविड-19 वैक्सीन काखि अपुनबा मिसिंग गी लाख 3,58,400 सुरे राज्य हौजिक ओइबा कोविड-19 की फिबम येंगलगा जिला 3 इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर थौबाल कक्सिंग चुराचानपुर अमसुंग उखरुल जिला थमलकपा कर्फ्यू थास की 30 फाउबा सांगदोकले राज्य के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार थोकपट चेरोल अमदा हाई कर्फ्यू मनुंगदा हाना लेखिबा अथिंगबसिंग अदुमुक लेखिगनी अदुमैनमक एयरलाइन सिटी बुकिंग रिजर्वेशन ऑफिस अमसुंग इम्फाल के MSRTC कॉम्प्लेक्स ता लेबा रेलवे बुकिंग रिजर्वेशन ऑफिस ती नोंमाइजिंग नतन अतै निमितसिंगदा अयुपुंग 10 दगी नुंथिल पुंग 2 फाउबा कोविड की SOP सिंग मपुंग फाना गांगना चटपगा लोइनन हांगनी कोविड-19 लाइचना सिंगरप खुदिंगमक थेंगनना सरकारना पाइखतपा याबा थबकसिंग पाइखतली लाइना आस्ति गांगथोकनबी ख्वाइदगी मरोइबा थवोंग अमदी मियामदा असुम पाउ निंथिना खंगनबगा लोइनना हक्सेल अमसुंग याइफा युम्बल मंत्रालयना पिबा सेक्सिल थरंग सिंग अदु मपुंग फाना गांगना चटपा हाइबसिनी लाइसेट असि थेंगनना पाइखतपा थरंगी सरुक अमो ओइना केंद्र अमदी राज्य सरकार सिंगना मियामना हांगलकपा कोविड-19 अमरी लेनबो हांगसिंग की पाखुम पिनबगीदमक हेल्पलाइन नंबर सिंग हांगदोकले वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर 1098 सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय की सीनियर सिटीजन्स हेल्पलाइन नंबर 14567 अमसुंग
Psychological Support Helpline Number 08046110007 ni. Rising Helpline Number na 038524116668 amasung 1800345381 ni. Thobal Jila ki SP Dr. S. Ibom Jana Jila ha sige paumi sing amasung security personnel sing da mask amadi sanitizer sing yen thokre. Paumi sing da piba tingbang adu Thobal District Working Journalist Union ki President Choibam Binoida SP na khusin nakhi. Paugi marak thatna atyan ba break ama. Chahi tara nipala madi masigi mathakta leiba COVID-19 vaccine gi ahanba dose kapkhaba matung chayol tara ni thoidagi tara turuk shurwa miyoi khudingmakna Covishield gi ani suba dose kappa yaragani. Maramasina vaccine asigi ahanba dose kapkraba miyoi khudingmakna yariba makai athuba matamda designated COVID-19 vaccination center sing de chakpiduna vaccine gi ani suba dose kapthokpiyu. Matam chana vaccine gi dose suna kapthok hobana laina asidagi ngakthoknaba pangal hengat halli. Paujenjari ba State Mission Director National Health Mission Manipur. Tabiri pawasi Akashbani Imphal dagini. Leibaga asige COVID active case ki masing hauji laktara mathoi lising kun mathoi chatru humra mathoi da hanthare. Hauki bapung kun mai active case ki masing lising nipu taruk chani mapu mathoi hanthaki. Haksel mantralagi matung in hauki bapung kun mari da COVID ki anova case lising mapu drama thoi chatret ani thengna bagaloina na hauki banimit mari ni asida nomode thengna ba active case ki masing lak amagi makhada leirakli. Ngarang thangna na kun mapani suba nimit oina COVID ki naba pharak ba mi gi masing na COVID positive oi masing degi helekli. Leiba asta hauji COVID-19 nawa phrap ki sang sa da phudramani dasmik mapan ahum yaure. Hauki bapung kun da COVID ki anaba lak ama lesing kunthra mari sawnga mar phu naba phakhiba galoina na leiba asta hauji phau leina asi naba phakhiba mi gi masing koti ani la humdra tare lesing ma phudra hele. Imphal ngasi phongwa pawse singmaru pawsing gedam hauji Ngangom Kiran leire Kiran. Thagachari Gorani Imphal ngasi phongo pause singda maroina phongna reba paw khra panba tarbadi district tareta thamba curfew makha tana sangdokhiba COVID-19 ga mari lenaba pawsing amasung thawgi bamal hengatpa ki matangna congress na khongjang changsin khipki pawsing asina haibatai sana lebakta delhi dana nomada miyoi chani kuntrani pan manipur da miyoi satruk marphu taret positive oikhre manipur da nauno positive oiba miyoi tarama pal laikhidre haina ahan headline tawri Israel Express ta Congress na petrol diesel mamal hengalakpa gi mayok to khongjang chatakre center state ta lairiba BJP lengak na anti people oiba policy kya chathaduna laire haiba Govindas ki wafam headline tawri irai bakta petrol diesel mamal hengatpa gi Congress na khongjang changsin kre sel thungi phiom phagatna ba BJP lengak muthala se haiba pauna headline tawri naharol gi thodang da district singi curfew amasung athing ba jun kunthra phaw ko sangdokre Ngarang di khwaidagi wangna nongmada mi lising ama chama suna manga research tawkre haina banner headline tawduna phong vaccine kapna magnetic reaction thokle haina thagaluba ama phare haina photo kono pawm su pawsi asiga ahan blamai da phong pongna phamda district tareta thamba curfew tang kunthra phaw sangdokre haina ahan headline tawri Shanghai Express Manipuri da phibam phatabadagi jun tha chuppa athingba dumuk leikhidori pungkun marigi manungda mi 38 sikhi lesing ama chama sumna manga pharaki lesing 35 kun test tawbuda chatruk marfu taret positive oiki haina banner headline tawduna phong nurse phuruba Delhi honorarium gi doctor suspend tawkre haiba pawmusu pawse sigi ahan balamai da phong huyalan pawda mi 38 leikhidre positive Satruk marputare tengnakre laikida masing samapan nifu mari sure haina headline tawri morning bell da thawgi maman hengatpagi mayok to congress na khonging changsin khibagi paw photo kona na headline tawri Imphal Free Press ta Rajya Sarkar na Jun kunthra phaw curfew sangdokre haina ahan headline tawri Shanghai Express English ta COVID-19 amasung nonglik na chubana lawpham singdagi sathok anthabagi phimam da laire haiba paw na headline tawri People's Chronicle da me 38 gi matung na khwaidagi wangbo aina mi 38 sikhi haina ahan headline tawri Gorani Thagachari Kiran Loishi lakpada COVID-19 ngak thoknaba face mask upa phutaruk lamna leiba khutcha amadi mai mi taru tanana thamba haiba achama thong ahum singang na chatpinaba amuka haning singjari aroibada maroiba paw amuk hana Manipur dangarang COVID-19 nabdagi phagalapki sang khwaidi wangduna mi lising amga chama manga discharge tawki Raijasta hauji oiriba COVID-19 ki phibam yenglaga jila tareta thonokpa curfew tha asigi kunthra phawa sangdokre amasung Leibag asta nauna COVID positive oiba masing dagi naba pharakpa masing hengal lakli pauloi jare